Zastoj je bio 90. godina i zastoj se produžio na sljedećih 10 do 15 godina. I onda se krenulo, znači, jer vi morate prvo to imati, ponavljam, u dokumentima. Prostorni planovi su suština. Zašto je to važno? Zato što su se do sada donosili planovi razvoja Republike Srbije u odnosu na saobraćajnu infrastrukturu, drum, železnica, voda i tako dalje, ali uglavnom nije dolazilo do implementacije. Bitno je da se stvori kapilarna mreža, jer ne može reka bez pritoka. Kada se naprave glavne pravci, kao što se sada radi, onda treba da se vidi šta bi od kapilarnih mreža trebalo ponovo uraditi. Vidim da od Niša pruga prema Bugarskoj se rekonstruiše, da se planira pruga prema Grčkoj i tako dalje, i da ide tamo od Niša do pristaništa na Dunavu, mislim da je u pitanju Gradište i tako dalje. Tako da jednostavno je taj naš prvi potez povukao poteze i ostalih, a krajnji cilj je, što se tiče brze pruge, da se napravi veza od Budimpešte, koji je jedan veliki centar, evropska raskrsnica, do luke Pirej. Trebali bi da se ostali uključe. A kad kažem ove dve magistralne pruge koje su nam veoma bitne, ponovit ću: Beograd, Pančevo, Zrenjanin, Miloševo, Subotica, i od Miloševa za Rumuniju, to je vrlo bitno da imamo pristup. Rumuniji imaju odlične pruge do luke Konstanca, to je vrlo bitno i važno. Sem Vršca prema Rumuniji i prema luci Konstanca nemamo drugi prelaz neki, a to bi trebalo da bude preko Kikinde.